Numbul na kwa nikua unapakasarasarta ikunura na korobakaturang o Nalauwaki katoka na Nalauwaya mena ito Yasawa. Topakaponto panawagan ni hotel na punta marin sama to pangasa ninrakina kwa ngo imbili-imbili na kwa takos na kita utiko. Yan rakida waray yan ang guanang buli ngo irimba na yate ni wasos kwa ngo mapakatanutu endo ng rano karisini. Ndona kena dondo, ndona kena kona. Sama toyado sa arena hotel na Octopus Resort. Mambuti tumengo na lang ser ni mo kindabaki na sumbuya. Pero sumbuya kita mayana patiki kuwer na sarabano topan patigo ya. Kabibya vakato kana tuila pa menakoro. Vida na sakelo ngoi ruoto kana kena boloa. Mandona kwa naririna ko ni buno kwangu na kena vinuku na vindelana ngoi mboba tatuna ni ratamatelo nako. Maraute merangoni o sote mena sarabanua na yatu Yasawa. Rumay bagambula sa ravita dingu ka tiko ni siya ni uvaku ni ndia boyau ka uvaku ni thakawa kwaya ka ukila ni balbi kuno na biwali tiko ni warme kila tiko ni siya makwaya. Baba ngalo surulia subana niro hotela pandona sebulanda badiva kadimbilo le boroko tamayana iro karamada koni thang mbaka ni weitu aromai dengu beti bana yatu Yasawa mboti na kana langa sere mbono biwali mboba takana kana meke ka individu ni buno kwangu na yatu Yasawa nakopaka levo na sarasarti ko mai no mo toka.